Nakakuha kita ni na panahon na makaulay ta si Congressman Pido Garbin Jr. Kasuhapon, may report si Compadre Ngal. We will get your opinion as a lawmaker, ano? May report si Compadre Ngal, so siyudad ni Legazpi in its effort na makorb ining rising numbers ka nagpa-positive sa COVID. Igo ning ordinansa na ang penalidad duman sa day nag-face mask 2,000 plus hanggang sa 5,000 plus atayo plus imprisonment. Ano po? Now, insights mo tabi, Congressman, panahon mo yan kang pandemya, iguaning araw ka na penalidad na sasaparon pa, monetary penalty tabi na papasanon pa kan mga mababaylar. Any insight tabi, Congressman? Well, I don't question the authority of the local Sangguniang, that is the Sangguniang Panunsod of Legazpi to pass an ordinance enforcing and kumbaga magpataw ki nagkakanigong penalidad. Pero siguro ang pinaka maray na solusyon dyan is warningan mo na siguro sa mga nag-violate, ano? So, ora mismo patawan ki nagkakanigong penalidad 2,500 nasa katahawang kita kan pandemya ngunyan tahulo na waran ki trabaho. And sa tuyang pagkaaram, Kapitiyo, baka sa ibang pinagpapatawan ta ni wala nga ning pambakal ki bagas. Nakabakal ki face mo. And siguro, way forward is if you speak of the rural welfare clause sa tuyang local government code, ay bago pataw, puton mo muna na nawa ka ba ki face mask sa tuyang mga kababayan na cannot afford to buy the same. So, feeling ko yan siguro, Pio, ang pinakamaray, distribute all the sort of for the observance of the health standards, araw kang wearing of face mask, siguro dapat pag-distribute ang mga local government units tawan, so tayo maka-afford kasi voting the president, how can you expect them to obey and comply with those minimum health standards? Wala nga pambili. Ng face mask. Tama man. So, siguro, ang pagpapataw, balido yan, pero tawanta mo na ki-warning and at the same time, let's ask ourselves, nanaw ba kita ki-face mask? Nag-distribute ba kita sa mga nangangaipong araw kanya? And that's why, Pio, inaapot mo naman sa nako. I-announce ko na, Pio, na sa tuyang opisina, Bicol office. Yan. May naka-reserve naman na 25,000 na face shield. Ba talaga? Diba? Face shield, Face shield. Oo. So, first come, first serve na lang, Pio. Kung itagama ta sa 250 barangays, tigsa sanggatos kada barangay. Yan. Mga face shield yan, ba kung face mask, face shield? Face shield. Kasi ang face shield, baga, Pio, mas mahal kaysa sa face mask. Iyo diba? Po. Oho. And in all public places, you will be required to wear face shield. Face shield. Lalo na sa public conveyances, grocery supermarkets, and public places. So, Pio, i-announce ko na ngunyan. Sige. Bago magpataw ki penalidad, kung kamo sa Bicol office, sa Embarcadero de Legazpi, sugabos na kadahog ng mga barangay official, just bring your ID tabi, your ID. Or sa mga punong barangays, and we will be giving away 100 face shields per barangay. Wow. Bala ka mo. Sumainot siya na. Ano, Pio? Kasi may 25,000 kitang stock, Pio, na face shield mo niyan. But, face mask will follow, Pio. We will also give face mask. Magayon. So, nakapanaw kita kang last year, maski PPEs, kapos baga, sinuplayan ta sa mga health workers ta. Opo. I think that's the way to go instead of penalizing them. Siguro, suma-enforce kang ordinansa bago manita. Dapat may taratara man silang face mask. O day kang face mask, o magsulog ka kay face mask. Pag natakot ta kang giraray, dispose na. Niranta ka na. Yan. Diba? Magayon, Congressman, magayon ang ideya mo, at this point in time na nasa pandemya kita,
let's not be too harsh mo na tabi. Ano, tawan taning date na konsiderasyon pa, pero tawan mo ning panggamit face mask. O yan, may face mask ka sa masunod. Pag na, talagang impuniranta ka na. And that's why, Pio, I'm calling out the Department of Health kasi naman sa bayanihan to, we have appropriated so much for the purchase of PPEs, Oho. masks for our frontline health workers. Apparently, they papigre-release ng Aba. Department of Health. Unata ito. So, nalalaagan sa tuyang mga frontline health workers sa alanganin, sobrang sakripisyo. Pag tayo mo ang tinawan ki nagkakanigong armas para labanan ining COVID sa indang pagsiservisyo, araw kang PPEs, and ito bagang tamang face mask, araw kang N95 so that they'll have enough or protection sa pag-asikaso sa tuyang mga pasyente na may COVID. At talagang sindaman mismo will contract the virus. Sisay pa paaralagan sa tuyang mga pasyente. So, yan nga pangapudan ko man the last time na dakulang savings sa Department of Health na nagagamit sa pondo. Sana ibakal naman ka nagkakanigong mga itong pangangaipo na makakadepensahan sa tuyang mga health workers. So, Pio, sige Laray, nabot na, well, tama ka dyan, Pio. In this time of pandemic, we don't impose unnecessary imposition na or burden sa tuyang mga kababayan. In fact, kami sa Kongreso, Pio, we try to make a way to look for funds na makakapagtao kay ayuda. In fact, by next week, we will start with the Bayanihan 3. Wow. Makakapagtao naman kay ayuda sa bilog na nasyon. And maski difícil, pero yaon, nagtarabang-tabang. So, Congressman Joey, Chair kang Committee on Ways and Means are looking for sources of funds na makahanap para mas makapagtao sa diit na paagi. Lalong-lalo na sa mga displaced workers topic niyo, matawang kay ayuda. So, not a necessary burden, but ayuda mo nang isipon ta. So, Pio, ulitin ko. Opo. Iwa kitang 25,000 Face mask. na Face shield. Face shield. Oho. Kada barangay, mataw kitang piksarang gatos. First come, first serve. As long as they can provide the necessary identifications in the punong barangay or Kagawan. kagawad authorized by their punong barangay. Oho. Magtumana ka mo sa ako Bicol Office. Anapunin to si Kaloy. Miss Kaloy. Yan sa Embarcadero de Legazpi. Dalagan na dumaha sa mga nakakadang og kaini. mga official barangay gunmoan 25 bil na face shields first come first serve sanggatos kada barangay. Tabi? Okay, tabi. Sige lang. Salamat, Tabi Pio. Marinal daw.